Azonla, abolo mava paza si oyona bunti toto zala ugo. Yesu do Simon Petro pro Yohanes bewa jenko ada drangu toto ngulado. Me dive vient tobena madun tito levisi aklemi afine makpefu. Ela bena mele glona mi bena nye megal de keduga kpo vasire si me pe gomede de atsepa le mafia pelame. Ya yirato nenye o apeto mia mau ehebli bola pe fia. Amesina kutsese doto wen time. Mi khoi sia ne mi amai. Ela bena me glona mi bena to sia dinye mega no ge vasire si me ma pe fia dudu anavao. Ya yirato nenye wa apeto mia mau ehebli bola pe fia. Amesina abolo mi to anyigba ma. Esi anye nye mtila si metona de miata. Mi wasi ane miatona nkudom dinye. Plus si anye mbabla ye elale nye hume. Siwa kore anye de miata. Que kpora yo nye maman fie la pasi le kplo di plim. Ele me ba me gbetovi la ku le ma po dodo la nu. Kake baba na me si ade asi. Esi amajo. Mate majo. Yonko na mie apeto. Ame sinye ganto le mia domala na zusueto. Eye ame sinye amegala na zu abe subola ene. Ela bena ame ka nye gawu. Ame si bobo na nye le nudum lo alo ame si le subo maha. Ame si no anyi lai. Ke nye la mele mia titi na abe subola ene. Ke miaola mieno anyi kplim le tetekpo me. Eye abale si fofo nye do fiadupe di nam enela. Nye hamele edom di nami nenema. Miadunu e mianunu le nye plong le nye fiadupe la me. Eye mia bobono fiazikuiji pe miadu Israel po me wieve aoji. Kayo mo fiade ke meliode. Simon, boda. Satan le mia dimbe ya agbomi. Abe alesi agbledela gbo alu ene. Gake nye la mere kukure ta obe wo khosenu naga chio. Eye gbesigbe na trova gbo nye la na dongse novi o. Apeto, me sogo bo mia klo mia iga homa. Ple kuma ha. Petro, mele gbo na obe koklo me la toku gegbea hafi na senu zie tombe ye menyamo. Esi me do mi ga kotoku kpla fokpa mano mi asire nane hia mia. Nane ko. Azo amesisi ga lo kotoku le la ne tue. Amesisi yime le la ne dra pa ubla eto play. Ela bena ungle de ngonglo kokome be obu amesi are voda la odome. Eye nu si onglo ri le untinye la le me van. Koda. Ye venye si apoto.
Esogbo. Eye nunɔlawo ƒe aɖaŋuɖo ha kpe ta be yewoade ŋugble tso ale si yewoawɔ abu mo na Yesu la ŋu. Tete Satana ge ɖe Yuda si wogayɔna be Iskariot, ame si nye Yesu ƒe nusrɔ̃la 12 dometɔ ɖeka la me. Ewɔ babla kple nunɔlawo hena Yesu léle. Yesu dzo le Yerusalem eye wòyi Amito la dzi be yeado gbe ɖa. Mido gbe ɖa bena miagadze tetekpɔ me o. Yuda Iskariot de Yesu asi hexɔ denario blatɔ ƒe ko ɖe ta. Yesu nya be ɣeyiɣi la nɔ gogom na eƒe ku ɖe amegbetɔ ƒomea ƒe nu vɔ̃wo ta eye wòdo gbe ɖa. Fofo, ne elɔ̃ la, tsɔ kɔpu sia yi le gbɔnye, gake menye nye lɔlɔ̃nu o, ke boŋ tɔwò ko. Eye mawudɔla aɖe tso dziƒo ɖe eɖokui fia hele ŋusẽ domi. Eye fifia ƒo ɖe ŋu abe ʋukɔ ene henɔ gegem ɖe anyigba tom. Nu ka ta miele alɔ dɔm? Mi tsitre. Mido gbe ɖa be miagadze tetekpɔ me o. Yuda. Nu gbogbo ne tsɔ le amegbetɔvi la dem asi ma hã. Aƒetɔ, miadzawo kple yi ma hã. Mizɔ ɖe edzi eye mialé. Enyo nenema. Ɖe wòhiã be miatso ɖe ŋunye kple yi kple kpo abe ale si wotsona ɖe adzodala ŋu enea. Ba wotso gbemenɔmawo xɔ me kpli mi eye miedzi kpɔ be yewoalém o, gake gaƒoƒo sia nye miatɔ. Eye vivimetɔ ƒe ŋusẽ le dzi ɖum. Milé. Dzɔŋunyuie. Gbadagbawo kplɔ yi ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe la eye woɖu feŋu le ŋu abe Yudatɔwo ƒe fia ene. Mi kpɔ wo si fia dona la ɖa. Gbɔnu si gbɔdzɔ gra na mi. Aƒetɔ bubutɔ, le mía ɖe gea, le mía ɖe gea. Esia hã nɔ Yesu ŋuti kpɔ. Nyɔnu, nyemenye gɔ hã o. Mekpɔ kple ve aɖe du.
o subɔla da he o. Ale ke ne kpɔ ame te nɔnɔ ɖoe. Wo dometɔ ɖeka o hã nenye. Enyia, gbede. Dikeke aɖeke mele mo be ame sia hã nɔ Yesu yome kpɔ gawu la Galileatɔ hã wònye. O dzo le afi sia. Nye menya nu si tututu gblɔ ne lo. Yesu trɔ eye wòkpɔ Petro dũu. Eye Petro ɖo ŋku nya si Aƒetɔ la gblɔ nɛ bena hafi koklo naku atɔ gbe sia la, agbenu le gbɔnye zi etɔ̃. Aƒetɔ, míaɖe kuku na wo. Wòale si nèdzro le wò ŋusẽ ƒe gãnyenye la nu. Wò ame si tsɔ mía fofowo ƒe vodadawo ɖe ŋu, tɔ tsitretsitsi ɖe wò nya la nu me la ke wo. Wò ame si do dziku ɖe ŋu, wò ame si metsrɔ̃ wo. Ɖe wò lɔlɔ̃ si nètsɔ na wo ta, eye ɖe wò nubabla la kple wò anukwaɖiɖi ta la, eve wo nu. Aƒetɔ. Ame ke ƒo gblɔe na mi. Fia ame si le kpɔ ge la to nyagblɔɖi me. Midzudzɔ. Mebe midzudzɔ. Ikple va dumegã ŋkume. Dze mɔ. Dumegãwo kpe ta be yewoabia nya Yesu. Gblɔe na mi, wòe nye Mesia la. Ne megblɔe na mi la, miedzi nye xɔ gã se o. Eye ne mebia nya mi la, miete ŋu ɖo ge nam o. Gake tso esia dzi la, amegbetɔvi la nɔ anyi ɖe Mawu Ŋusẽkatãtɔ la ƒe ɖusime. Ekema, wòe nye Mawu via. Miawoe gblɔm be nyee. Ame kae na ŋusẽ be wòagblɔ sia? Eɖi fɔ. Míawo ŋutɔ míese nya siwo wògblɔ. Míakplɔe ayi Pilato gbɔe. Mikplɔe yi. Dze mɔ. Ale wokplɔe ɖe Pɔntio Pilato gbɔe, ame si nye Roma dukplɔla vɔ̃ɖitɔ, ame si ɖeka xɔ na wo klẽ ame akpe nanewo ɖe atitsoga ŋu. Miawoe nu ka dim miele le afi sia fɔŋli sia. Yele ŋutsu sia wòle tame trɔm na dukɔa. Ede zi dukɔ la me le nudzragbedoxɔ la me. To hehe ka dze nɛ. Tsokufia nɛ. Mekpɔ vo aɖeke le ame sia ŋu si dze na ku o. Míedze si be agɔdzela wònye, egblɔ be womadzɔ nu ne fiawo dzi fia o, eye woɖe gbeƒã be ye nye Mesia, fia la. Fia. Woe nye Yudatɔwo ƒe fia la mahã.
Wòe le egblɔm. Edze gɔme tso Galilea ke fifia eva ɖo afi sia. Tso Galilea. Galilea tɔe nye ame sia. Nenye nenema la, kema miana be Herodes nakpɔ egbɔ, eya ŋutɔ hã gale Yerusalem keke siawo me alo mikplɔe yi nɛ. Ame ka gblɔm nele be enye? Ame kawoe yɔm nele be yeƒe nusrɔ̃lawo? Ame geɖe gblɔna be ete ŋu wɔa nukunuwo. Wɔ nane makpɔ. Nye aƒetɔ, ele ku gbegblẽ ƒam ɖe amewo me eye wole eɖokui yɔm be fia. Ame sia be yenye fia. Bubutɔ. Miƒoe nyuie. Mitrɔ yi na Pilato. Eƒe dziɖuƒe nye afi sia. Ame sia mewɔ naneke si dze na ku o. Eya ŋuti mana woaƒoe eye maɖe asi le eŋuti. Edze be naɖe asi le gatɔ ɖeka ŋuti na mí le ŋkekenyui sia dzi. Ame si ŋu naɖe asi le lae nye Barabas. Kplɔ ame sia yie. Kalalam nele Pilato. Eya nye Yesu. Kata mi le fo mi ale. Biasilanu eya nye Mesia la. Ma wona na tobie. Ke woganɔ ɣli dom ko kple gbesese be edze be woklã Yesu ɖe ati ŋu. Ale Pilato tso kufia na Yesu. Eɖe asi le Barabas si wolé de ga ɖe tɔtɔdede dukɔ me kple hlɔdodo ta la ŋu na wo be woaklãe ɖe ati ŋuti.
Encore nye Simon Pirento. Vas-y. Ichukao. Voilà, ouais. Ouais. Tiens. C'est bon. Continue, apeto. No tia apeto. Mi Yerusalem nyɔnu, mi gafa vi ɖe ŋuti nye o, ke boŋ mi fa vi ɖe mia ŋutɔ kple mia viwo ŋuti. Elabena ne nu siawo le dzɔdzɔm ɖe ati mumu dzi ɖe, aleke wòahanɔ na ati ƒuƒu. Míado gbe ɖa ɖe ta sia. Mawu nekpe ɖe ŋuti o. Fufu tsekero.
elabe womenya nu si wɔm wole. Eda me bubuwo ne de ye ŋutɔ ɖokui hã. Ɖeɖokuiwoe nenye wò nye Mesia la, ɖitsɔ tsitsoga la ŋue. Wɔwo nukunua ɖewo miakpɔ. Ale wokla Yesu ɖe atsitsoga ŋu ɖe adzodala eve ƒe titina be nyagblɔɖia nava me abe ale si Mawu ƒe gbeƒãɖeɖawo ŋlɔe ɖi ƒe alafawoe nye si ene. Mikpɔ amlimanyonyala gã ƒe awue nye sia. Mina míadze. Midze. Awo, migadze o. Maɖo aɖaŋu na mi. Mina míada kɔ ɖe edzi. Gbadagbawo da kɔ ɖe eƒe awu ʋlaya dzi. Nye bo made gbã. Marcus ade. Marcus du dzi. Obusutɔ dzɔgbeyitɔ sia. Nu ka wòge le kpee si ɖi fifia. Ke wokla nuŋɔŋlɔ aɖe ɖe eƒe tagbɔ si gblɔ bena Yudatɔwo ƒe fia nye esia. Nenye woe nye Yudatɔwo ƒe fia ke ɖe ɖokui o. Menye wòe nye Mesia la oa. Ɖe wò ŋutɔ ɖokuiwo kple míawo hã. Ɖe mevɔ̃ Mawua, Mesia xɔ tohehe ma ke si nèxɔ, gake mewɔ nu tovo aɖeke o. Yesu, ɖo ŋku dzinye, eva ɖo fiaɖuƒe la me. Vavã mele gblɔm na wò be egbea ke nanɔ paradiso me kplim. Anɔ abe ŋdɔ ga 12 ene eye zadokeli do ɖe anyigba blibo la katã dzi va se ɖe ɣetrɔ ga 3. Eye Mawu xɔmetsovɔ la dze tsẽ ɖe dodome.
fofo asi ome metsɔ nye gbɔgbɔ la de esi asrafowo dzikpɔla kpɔ nu siwo va dzɔ la ekafu Mawu gblɔ bena ŋutikɔkɔe na Mawu nyateƒe ame sia nye ame dzɔdzɔe. Yosef Arimateatɔ ame si nye ame dzɔdzɔe aɖe le xɔse nunɔlawo ƒe aɖaŋudeha me esi melɔ ɖe nuwɔna sia dzi o la ya gbe tso Pɔnto Pilato gbɔ be yeaxɔ Yesu ƒe ŋutilã kuku la aɖamlɔ yɔdo aɖe me hafi subɔsubɔɣi la naɖo le ɣetoɖoɣi. Sekemi, miaƒe tɔ ƒe ŋutilã kukua yome miedze. Miawoe zɔ Maria, vɔ miɖe abla elabena sabat la le gogom.